Bueno tuweta na mbere kurumbira nteto chiewero themwe twichokera Minister Urimi Mithika LINTURI na atirimanite na MCA Bamiru muchine yo Nairobi nyuma ya ngwataniro atetika MCA na gavana Kawira Mwangaza kumira ntuku yecho na kuthira nkucheno chia kwimirita ndatu kuringana na mwandiki wetu wa nteto Anthony Kathenya ni ati ni mubunge wa Ekuru akikarambu KAILEMIA na MCA bakinyete mucemanio yo bakiari nyuma ya mucemanio MCA bani bethirite baikatha CS Mithika LINTURI ni ontoba kureta ngwataniro na kumweta ati niwe muciacura munene ndeni ya MERU kaiteneka. Thaa inyanya jia muthenya MCs ba kaunti ya MERU balale hotelini imamuja Nairobi betelele waziri wa urimi Mithika LINTURI. Na nyume thari mwe waziri Mithika omba gukinya gikaro giki kia umde gikinyagwa ni mutongeru wa Ekuru kaunti ya MERU karambu KAILEMIA. Kulingana na speaker wa kaunti ya MERU Ayubundi mucemanio jwa umde ulalo wa bata muno kire kariba kaunti ya MERU ni kwithirwa ni mucemanio wa mbere gatigatika waziri munene kuma kaunti ya MERU na MCAs kire mauntu makonie gukiria kaunti no na naru atukwintu kwenene muno kire antu betu ba MERU nonto bunge MERU ni onenio ngwatanio nene muno kumaria bathurirwe na mwanka naru baugiba kwenda kranthi na minister wao waziri Mithika LINTURI ule we mwana wetu ndene MERU ule munene kabisa kithirikari ya Dr. William Samoei Ruto. Kulinga na MCAs babalo alilwa umde katika ona waziri Mithika LINTURI lero lelekerwe kirugo saria njira jago kilioremi kaunti ya MERU kenda korwa na mpara amana gutigera imwana bikona wera na itokaenda kona areas ira mimbi itombike kupatina nonto kwa ina areas nyingi sana MERU na china various needs na climatic changes ira china needs mwanya so iturenda muno kumenya mimbi nara tombegia gutethania kulukira ministry ya agriculture na tugoirwa sana nonto waziri ruari au express wendo bwaibo nene sana wa gutu support through the county government kenda tumbani gutethia antu ba MERU na kenda kinya mpara ira yiko nonto kinya MERU kwina mpara nyingi sana yombani kuthira gutwira mantu ja mega jara ntwire kuuga ana betu batiokara na unde bakiuga gutina ngugi tugwatanire o ubu tu register twe farmers kenda turetura methods njega cia kurima na inyangu ge baku batene bakamiona nontu bori mibura bukenderea na MERU na ndena o mabatu turi MERU itweretwo kwitha twena agriculture CS ya Mithika LINTURI nontu mantu amaingi atu support kenda tumba kwinga mpara na mantu amaingi aria utatisa antu betu na tugwitikaniria batu tureshimwa ba mungeji ya MERU muno ira ina antu ba bethi tukaethia kilimo sexy ikenda antu ba bethi bomba kuona ngugi ya kurima tingugi ya gutakanya kana guciaka ruko ingugi umba gukuretera mbeca mapato na antu bakethera bakinyira na byakuria na tukwira ibwega no tugutwira awite wanda iskende ministry ya agriculture na ministry wingi chionde ombe otwereza imbi ya MERU irio likendera tukinyira MERU tubobera amweno gwe MCAs bapaluga nyuma ya ngwataniro yao na gavana Kawira Mwangaza lubakambili ya ngwataniro na ndo alina tongole bangi kenda gukiria kaunti no na kenda gwa batwe tureshima ba MERU no nditwarekire kwatanira na gavana wetu Kawira Mwangaza itukumbreji thangapi chonde kana tomba kuritania ngwetu na tongoria bonde baraba umeta mongo yetu ya MERU kenda tomba kuritangwe mu MERU atethuka inkumenya waziri na arikinyawe na njara yawe kenda rwalia rumba kwambiria na twachokeria president wetu William Ruto ngatho na munini wawe inonto bwa gwitikiria kuja gutonya rwalia rwa MERU na tugutuma waziri twamwira na ndendete mbere buru mheshimiwa president tumuchokeria ngatho sana nonto bwa kumwapoint gitikiu kulinga na waziri LINTURI ngwatanire ya ministry no MCs ba kaunti ya MERU ikaleta kiguni muno kire gukiria urimi na kurwa na mpara nonto baina interest na concern ya kweria kumenya programs ira tunacio ira MERU bombo tetekana nacio ura bombo participate kimantu ya ukuria mantu yorimi ndene MERU na niyo mantu tukwarira cia na nonto lukomenya agriculture niyo kana 60% ya GDP ya Kenya yuma kilimo na arimi betu bara small scale owners pa contribute to 35% yayo na ko nonto bwa strategic position ya MERU ndene Kenya na MERU ira agriculture irio ukuona bautu karande au nonto tukwenda kwambiria kumanja
programs ira twinacio cia gwakikisha mantu ya food and nutritional security ya kuandress na ndenda tuyambiririe uyandress kumanja nontu ni aibonte kwenda Meru ithira one of the counties iria kethira ikenda kwewa relief na twina mithetu twina new technological innovations cia utetheria urimi, new varieties cia drought resistant crops iria tumba twinacio cia kweria ku resist drought. So mantu yonthe kwa achieve kai lazima twinivuvu atongeria beto on the ground na the link yetu na murimi ya muntu rorinkiri kura ni MCA. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.